Ya Rabbana, 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 أجزل لنا أطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا ربي أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Timur menyampaikan program wasiat di kantor Kemenak, yaitu wakaf sehari 1000 untuk akhirat. Program ini merupakan sebagai perwujudan daripada program inovasi yang sebuah tuntutan dan program zona integritas, di mana setiap hari kita mengajak warga besar Kemenak Aceh Timur untuk menyumbang sumbangannya dengan sukarelawan 1 hari 1000 dengan program singkatan wasiat wakaf 1 hari 1000 untuk akhirat. Ketika dana tersebut terkumpul, nantinya kita akan membeli benda ataupun digunakan untuk kemaslahatan umat, apakah untuk bantuan masjid, pendidikan ataupun keagamaan yang kita bantu dalam bentuk wakaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Ya Rabbana, أجزل لنا أطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا جئناك عفوك طالبين وإليك نرجع خاشعين جئناك عفوك طالبين وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا ربي أنت المرتجى وإليك العبد قد لجا يا ربي أنت المرتجى وإليك العبد قد لجا فارحم قلوبهم في الدجى